Nongeye kwa ikaze twakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Hari ibintu bidasanzwe biri kubera mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'uku kwezi turimo kwa Mata cyangwa ukwezi kwa kane. Ese haba hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa nubwo wabusanzwe mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'inzego z'umutekano? Amakamyo arenga 50 y'igisirikare yagaragaye yimura intwaro ziremereye n'amasasu kuri murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Niki cyaba kishi nyuma y'uko kwimurwa kw'intwaro mu gicuku kubera Ndayishimiye atangiye kwikanga abasirikare be bwite? Twabakoreye ubusesenguzi bwimbitse kuri dossier ikomeye cyane. Muri iki cyumweru turimo by'umwihariko ku itariki ya 24 Mata umujyi wa Bujumbura n'intara ya Gitega byahuye n'ikintu kidasanzwe. Amakamyo agera kuri 50 y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yagaragaye ari mu muhanda apakiye ibikoresho bya gisirikare n'amasasu menshi cyane. Izi ntwaro zavanwe mu birindiro bikomeye birimo inkambi ya Muha n'inkambi ya Muzinda mu ntara ya Bujumbura. Saho gusa kuko no mu kigo cya Mwaro Artillery Brigade giherereye mu ntara ya Gitega naho bimuye intwaro zaho ziremereye. Izi ntwaro zose zerekejwe mu mujyi wa Gitega mu kigo cya FDNB cy'ingabo zidasanzwe kizwi nka 3rd Battalion Commando Camp. Iki gikorwa cyo kwimura intwaro ntabwo ari imyitozo isanzwe, ahubwo ni ihinduka ry'ingamba rikozwe mu gihe hari ubwoba n'umwuka mubi mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Inzobere mu by'umutekano n'isesengura rya politike zivuga ko ubu ari bwo buryo bwo gukura intwaro hafi y'abasirikare Perezida Ndayishimiye atagifitiye icyizere 100%. Kugira ngo twumve neza kubera ikizi intwaro ziri kwimurwa ubu, tugomba gusubira inyuma ku itariki ya 31 Werurwe. Uwo munsi habaye impanuka ikomeye mu nkambi ya Musaga i Bujumbura, aho ububiko bukuru bw'amasasu bw'u Burundi bwahise bugurumana bugaturika mu buryo buteye ubwoba. Iri turika rya Musaga ryamenetse amabanga menshi cyane kandi ryagaragaje ibyuho bikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Icyatunguye abantu benshi si turika gusa, ahubwo n'uburyo inzego z'ubutegetsi zivuguruje. Umuvugizi w'igisirikare cyo gihe Brigadier General Gaspard Baratuza yabwiye itangazamakuru ko iryo turika ryatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi, ariko mu buryo butunguranye Perezida Evariste Ndayishimiye neva yaje imbere y'abaturage avuga ko ibyo atari byo, ashimangira ko inkambi ya Musaga n'ububiko bwayo nta mashanyarazi bwagiraga. Ngira ngo murabyibuka mu kiganiro duheruka kubagezaho Evariste Ndayishimiye yagiranye n'umunyamakuru. Uku kuvuguzanya hagati y'umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare cyari ikimenyetso cy'uko mu nzego zo hejuru z'u Burundi hari ubwumvikane buke cyane. Ibi byagaragaje ko hari ikintu cyihishe cyangwa cyahishwe, cyangwa se hari amakuru amwe namwe atagezwa kuri perezida, cyangwa nawe akaba atakizera abamubwira amakuru. Nyuma y'uko kuvuguruzanya ntibyatinze ngo ibyemezo bikomeye bifatwe. Ku itariki ya 22 Mata Perezida Evariste Ndayishimiye yirukanye Brigadier General Gaspard Baratuza ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo. Ntabwo ari we gusa kuko Colonel Ernest Musaba wari ukuriye ishami rishinzwe ibikoresho n'itumanaho nawe yahise yirukanwa cyangwa akurwa muri uwo mwanya. Colonel Musaba yasimbujwe Colonel Thierry Kabura. Gitangaje nuko nyuma y'iminsi 2 gusa Kabura hawe izi nshingano nibwo hanze umugambi wo kwimura intwaro zose ziremereye zikavanwa mu Bujumbura. Izi ntwaro zirimo izizwi nka 120 mm cyangwa 70 mm na 82 mm mortars. Imbunda nini zirasa amabombe mu kirere ndetse n'izindi ziremereye cyane nka BM21 rocket launchers izizwi cyane nka Katyusha. Kubera iki rero izi ntwaro zakwiye Bujumbura? Igisubizo kiri mu bwoba bw'uko Bujumbura ishobora kuba ishyamba ry'ubugambanyi. Kwimura intwaro nka BM21 zishobora kurasa kure kandi zikangiza byinshi, uko ukazijyana mu mujyi wa Gitega hagati mu gihugu n'uburyo bwo kuzirinda abasirikare bari mu kigo cya Bujumbura babishatse bashobora kuzikoresha mu guhirika ubutegetsi cyangwa kwigomeka. Tugomba kureba impamvu abasirikare b'u Burundi bashobora kuba bafite umujinya.
kuva igihugu cy'u Burundi cyakohereza ingabo zacyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha ingabo za Kinshasa kurwana n'incoberamahanga za AFC M23 mu gisirikare harimo amaganya menshi. Abasirikare benshi ba FDNB bakaba barashiriye muri Kongo, imiryango yabo irarira, kandi abasirikare basigaye mu birindiro Burundi babona ko iyo ntambara nta kamaro ibafitiye, iyo ntambara batayizi, iyo ntambara itari yabo, kandi ihenze haba amafaranga ndetse no mu mibereho y'abantu. Ibi byatumye havuka umwuka wo kutumvikana. Hari amakuru avuga ko iturika rya Musaga rishobora kuba ritarabaye ku mpanuka, ahubwo ryaba ryarakozwe n'abasirikare nk'uburyo bwo kwigaragambya cyangwa sabotage kubera kurambirwa intambara ya Kongo no kutishimira uko bayobowe. Byongeye kandi hari amakimbirane akomeye hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo. Uyu mugabo mubi utuma uyu mubano mubi utuma Perezida yumva ko isaha n'isaha igisirikare gishobora kuba cyamutinduka cyangwa cyamwihinduka. General Niyongabo rero amaze igihe kirekire kuri uwo mwanya kandi afite abasirikare bamwubaha cyane. Ibi rero bikaba biha Perezida impungenge z'uko ashobora kuba afite amakuru cyangwa imigambi atazi. Bujumbura ni umujyi ufite akamaro kadasanzwe mu by'umutekano, ukaba uhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi niwo muhanda mukuru abasirikare n'ibikoresho binyuramo bajya muri Kongo cyangwa bavayo. Kugira ngo intwaro zose zikurwaho, bishatse kuvuga ko Ndayishimiye ashaka imbaraga za gisirikare Bujumbura. Ni ukuvuga ngo uramutse ufashe intwaro ukazijyana Gitega, uba ugaragaje ko utakizera umutekano w'umurwa mukuru w'ubukungu. Gitega ubusanzwe ni umurwa mukuru wa politike, ariko kuyihindura ububiko bukuru bw'intwaro ziremereye bishimangira ko ubutegetsi bushaka kwirindira hagati mu gihugu, aho babona ko ari hato kandi hashobora kugenzurwa neza n'abantu bizerwa. Cyangwa kantu murakumvise. Nshaka ko twibaza tuti noneho ese umuyobozi ufite icyizere mu ngabo ze yakwimura intwaro mu buryo bw'igitaraganya nk'ubu? Igisubizo kiragaragara. Iyo umuyobozi atangiye kwimura imbunda nini n'amasasu, biba bisobanuye ko afite amakuru y'uko izo mbunda zishobora kuba zamugaruka. Sinzi niba mubyumva neza, cyangwa zamugiraho ingaruka. Ni ikimenyetso cy'intege nke aho kuba ikimenyetso cy'imbaraga. Muri make, ibiri kubera mu Burundi ntabwo ari ibintu byo kwirengagiza. Kwimurwa kw'intwaro ziva i Bujumbura zijya Gitega ni ikimenyetso cy'uko amakimbirane mu gisirikare yageze kure cyane. Isenyuka ry'ububiko bw'Imusaga ryashyize hanze ibibazo byari byihishe mu nzego z'umutekano. Perezida Ndayishimiye arasa nk'uri gukora ibishoboka byose kugira ngo akomeze kugira ijambo ku ngabo ze, ariko gukuraho abasirikare bakuru no kwimura intwaro bishobora no kubongerera umujinya. Ntabwo uzi niba ari byo bizamurinda cyangwa niba ari byo bizatuma abasirikare bihutisha imigambi yabo. Tugomba gukomeza gukurikirana, tubikurikira hafi niba hari indi midugararo cyangwa hari ibindi bibazo bishobora kuba cyangwa bishobora kuvuka mu minsi iri imbere. Igisirikare cy'u Burundi kiragaragara nk'urwego rwamaze gucikamo ibice, kandi y'ingabo zacitsemo ibice mu gihugu kiri mu ntambara yo hanze, nk'u Burundi buri mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akenshi ingaruka ziba mbi ku butegetsi. Ese mwebwe murabona iki kuri uku kwimurwa kw'intwaro mu Burundi? Murabona Ndayishimiye ari kwirinda cyangwa ari kugaragaza ko afite ubwoba? Twandikire muri comment section down below tuganire. Niba utarakora subscribe yikore ubu kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru nk'aya ajyanye n'umutekano n'ubusesenguzi bwa politike mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane, tubifurije amahoro.